Članovi kulta Rajska kapija smatrali su da nisu sa ove planete, izvršili su masovno samoubistvo kako bi napustili svoja tela i ušli u više nivoje egzistencije. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o maršalu Applewhiteu i njegovom smrtonosnom kultu. Rajska kapija je bio vanzemaljski kult koji je nastao 70. godina pod vodstvom maršala Applewhita i Bonnie Nettles. Iako je članovima kult predstavljen kao sredstvo za dostizanje novog sveta, smrt 39 ljudi, 1997. godine označeno je kao masovno samoubistvo. Applewhite je rođen 1931. u Teksasu, a 70. godina radio je kao profesor muzičkog u Houstonu. Međutim, otpušten je kada je otkriveno da je navodno imao seksualne odnose sa jednim od svojih muških studenta. Upoznao je Bonnie Nettles kada je imala 44 godine, medicinsku sestru koja je bila udata i odmah su se pronašli. Pričali su o misticizmu i odlučili su da su oni božanski poslanici. Sebe su preimenovali u Bo i Pip i zajedno su osnovali Rajsku kapiju, a onda počeli da šire poruku i regrutuju ljude. Prvu prezentaciju održali su 75. godine u Oregonu, gde ih je podržala grupa Ljudska metamorfoza i pripremila flajere. Na letku je pisalo da su Rajsku kapiju osnovala 2 pojedinca koja kažu da su poslati sa nivoa iznad čoveka i da će se vratiti na taj nivo svemirskim brodom, odnosno NLO-om, za nekoliko meseci. Svemirski brod je po njima pratio kometu Hale-Bopp, koja je tada bila vidljiva sa zemlje. Čak je možda i ona sama bila svemirski brod. Preko 200 ljudi je došlo na njihovu prezentaciju gde su promovisali svoj kult, obećavajući da će NLO doći i odvesti članove sa ovog sveta u bolji život. Uspeli su da ubede ljude da napuste kuće i materijalna dobra, prevaziđu prirodne ljudske potrebe i zajedno putuju više od 2 decenije. Nisu imali dom i ostali su anonimni. Iako njihove ideje zvuče suludo, privukli su mnoge mlade ljude koji su tražili duhovnu poentu. Želeli su više od sveta i života koji su živeli. U snimku koji je napravio, maršal je tvrdio da roditelji nisu vlasnici svoje dece. Za mlade koji su želeli samostalnost od svojih roditelja, ova poruka je bila privlačna. Članovi nisu posmatrali samoubistvo kao smrt, a o svojim telima su govorili kao o prevoznim sredstvima koja su ih nosila na putovanje. Takođe su verovali da ako predugo ostanu na zemlji, moraće da se bore sa demonima koji će doći. Koristili su razne tehnike da održavaju svoje božanstvo, među kojima je bila i kastracija. Grupa imala striktno pravilo, nema seksa, nema ljudskih veza. Bonnie je 85. umrla od raka i ostavila maršala kao jedinog lidera kulta koji se vodio porukom da bi se spasili od Lucifera, ljudi moraju da odustanu od svih zemaljskih užitaka. Uz to morali su da budu spremni da napuste svet u kojem su živeli i uzdignu se svemirskim brodom u novi svet. Kada se pojavio internet, članovi Rajske kapije su to shvatili kao sredstvo da prošire poruku do više ljudi. Događaji su kulminirali 1997. kada je 39 članova, uključujući maršala, iznajmilo dvorište u zatvorenoj zgradi nedaleko od San Diego. Nekoliko dana ranije Applewhite je snimio poruku rekavši da konačno dolazi kometa Hale-Bopp koju gura svemirski brod i koja će ih odvesti do višeg mesta. U noći 26. marta 39 članova pojeli su mešavinu barbiturata i jabuka koje su sprali vodkom. Ujutru su pronađeni kako mirno leže na krevetima. Svi su bili mrtvi u identičnim crno-belim Nike patikama koji su virile ispod ljubičarskih tkanina kojim su prekrili lice i tela.